Berhubung yang hadir pada siang hari ini 9,9% masyarakat Madura. Monggo Umi Endang Wartini, Mama Mia, Neng Feni, Neng Doni, Neng Titin ngitung muturuan bergantian. Bila manteka bilen Allah karontok kae rong lorong kak pai mae rong lorong kak tulin eka saja pabilen mola sanontot tiga ben bulepon teka apolong lale sanontot tiga teka apolong tumbetungan perintah erat le dek lauk kalarenya Sangle Martini. iya kak tulin Bulang ejung neng Martini benikeng perak cerita harap tak kak tahu sakit hati sayang mak sakit kak manukit dari atas gunung kak tulin atas gunung monajika epaganana monajik kak tulin epaganana kak baik kading-ding muara nale selok potong kejata Neng Martini terus dek remah kak bulang eding le suara natika rasa jantong talkate metal kate sayang mana sampai rajujak pamireng cangker kodong mae padu syukur tika kak bayi kak tulin jek neser kak orang lain maloloan neser kabule kang mas neser kabule Koyoki sampurele. nada tedunge kaoluan le tak ngeden nada karo mas sayang bulang ejung mata gantian le Wartini tak pada me panarema me panarema kak Olah terusan rekaman sampai begak suaranya Atas permintaan Nyonya Asantianto, Nyonya Juti Sopir Lumbang, Nyonya Suryanto Lumbang, calon Senen Wage di bulan Sapar, Nyonya Ardi, Nyonya Irawan. Ini diminta. Monggo bun. Ayo sampurine. Ibu Lurah Sujab Lumbang diminta. Ayo.
Nyonya Sutradela Bulu Kandang, Nyonya Tukro Anissa Lumbang Kuning. Ayo sampore ana ndukur. Nyonya Suprayitno Lumbang. Monggo Nyonya Tukro Anissa Lumbang Kuning sampur ada di atas. Pon melupa
janjina ketika tak bekal jangan jawa rasana cek senengan hati bule bunga ning sanon totan nyangka tak pada beno cakna dek bule pon lupa aduh cek tekena senanda pas ngapusing tekenya kenate ne sarape raojana lain kelabet hatena bertambah ngoceh tresna sakit neng ibu dina katempeng tampil larang Begus ulapon sing inglang katon badon aku ngiyup ning emper pasar nunut mlebu pasar jarene tuku tahu mesetino tak enteni ora matu tak laboni pasar wis katon sepi bakal dagangan dikukuti tak goleki ning lore pasar sapi jebol pacarku digodol blatik sapi pacarku ilang ning jero pasar nunut pacar kok lucu kaya walot pacarku ilang ning jero pasar nunut tak sayang-sayang jebule kok malah merucut mbok menawa kuwi kudu jodohku aku kapok duwe pacar ayu pasar nunut sing dadi saksi bisu pacarku ilang gara-gara tuku tahu atur sinanun atur sinanun penghormatan Cak Tulin sebagai tuan rumah didampingi sedaya ibu-ibu sangi Lumbang Pamatan Lumbang Kuning dan kawan-kawan. Jai Bongan jelesingipun kula aturaken tuan rumah yang kedua Cak Baiber asal Posangin Leres pindah tempat pamatan yo didampingi Abaji Madris besok Bantaran Probolinggo calon Jelsopaing di bulan Sapar sekalian Cak Mat Cindy Gemuk Panji 3 personil monggo pun Bung
Monggo pun tuan rumah 2 Cak Paibir. Ini kakak kandung Cak Tulin. Yo dinampingi Abaji Matres besok Bantaran Cak Mat Cindy Gembuk Panji. Semonggo pun. Komande besade kasakara potelae. Monggo pun Cak Paibir karena tuan rumah dibagi 5 satu-satu. Sorolopa bulan pun tak bisa. Sorolopa bulan pun tak bisa kajebe tiga pun mati. Mancing mundung betan agak baik kare setong penyasa. Bila tedung rasa tak pernah orang setong sekapo sangka sekapo sang. Monggo Bung Baik Abaji Matres Cak Mat Cindy. Bila tedung Kang Mas, bila tedung rasa tak pernah kak baik, tika setong seeka posang, seeka posang. Pasirasian ditarnyakan mandang lelang lebak buana depan serati kasihan di anak jelang sedek manis roh benar manis roh benar. Sekalian Nyonya Jorbusari Gembuk Panji. Coba Cak Sukoyogi campur sing dawa le. Campur sing dawa. Apa campur kurang dawa. Pak kepemang woi.
ada sukar saking rahayu sasami bekti sungkep marang yang maha suci kinabelna kekayuanku iki lantarana cedak dahar kelawan netra kula nyuwun marang yang maha kuwasa warga kula tinapih narupeda ngelingono wong urip amung saderma eling-eling iling marang mring Gusti ada sukar saking rahayu sasami bekti sungkep marang yang maha suci kinabelna kekayuanku iki lantarana cedak dahar kelawan netra kula nyuwun marang yang maha kuwasa warga kula tinapih narupeda ngelingono wong urip amung saderma mahaning cintaku marang yang maha wiku paringono wahyu muka bagian keluarga kaya berukan berkas waras wiris Gusti kang masih mugi karsa pangabala mahaning ciptaku marang yang maha wiku paringono wahyu muga warga kaya berukan berkas wiris Gusti kang masih mugi karsa pangabala mahaning ciptaku marang yang maha wiku paringono wahyu muga bekyat Atur sinanun perwatan Cak Paipir tuan rumah yang kedua dinampingi Abaji Madris besok Bantaran Cak Mat Sindi Kemu Panji Nyonya Sur Pusari Kemu Panji Jai Poman jelengipun kula aturaken tuan rumah yang ketiga Pak Renda Pamatan Pak Renda nyu dinampingi Pak Juyama Pamatan Ayo Pramugari Aiman Satiman Jalan enom tok man mau enom tok iki malam tedung Pak Dina Arto Pamatan Pak Marwi Pamatan Sukat Pamatan Pak Sugiati Pamatan
Pak Suci Sugito, Pak Kampung Tar Pamatan, Murajak Murlian Pamatan, Cak Ruman Pamatan, Pak Sutiari Pamatan, Pak Sutin Dini Pamatan, calon Senin Wage di bulan Sapar, Cak Heri Pamatan, Dian Pamatan, Pak Rianto Pamatan, monggo pun tuan rumah yang 3 Pak Rendah Pamatan, Wis lah. marilah. Tak kebele. Kelaren naga demak geger nyangsang, senyang sanga racak napare sabenare tiga doma epa posang seka posang tiga adik na ore. Monggo Pak Rendah. Ayo cepat, terbatas, sudah pukul 3. Menemana bule setade pade tika setok bapak rendah panotan bule ngamena aga bule rasa benang Ada penang le. melesere maka mature ngati na bapak rendah bula rasa eman nyare boleh ngak tiga kak mas tak kira pade kalau pinale mak cek potena kancing celeng mae dedena mon janjina bapak rendah cek mas tena karang malam semajana pak rendah mak semajana Pak Topa Toha Pamatan, penumbang kurang, pengundang, toko terop zaman Nippon, zaman Jepang, Pak Topa Toha. Ayo Jak Suparto, penjoget diatur Jak. Ayo Pak ini, Doni. Oh.
tangga ya mas sampai kalbu lela 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 sampai kalbu yang lu mintu jalanku satriaku angana dangelanggo dan terus sing triya dawah pisah lawan garwa angles kas-kas dahatitis sang rama patra kelo ning tias satria nurya maha ning ciptaku marangnya mahawiku maringana wayu mongkang berkias malarka kaya perempuan berkas waras riris do Gusti Kang Maha Sing mugi karasa ngabulna mahaning ciptaku mahawiku maringana ayu mukan Atur sinuhun hormatan Pak Rendah tuan rumah yang ketiga dinampingi Pak Dina, Pak Marwi, Cak Sukat, Pak Sugiyati, Pak Susi Sugito, Cak Murah, Cak Murlian, Pak Roman, Pak Sutiari, Sutin Deni, Pamatan calon Senen Wage di bulan Syapar Nanggap Tayub, Cak Heri, Cak Dian, Cak Rianto, Toha Topa, Pamatan. Sempur Cepongan jelajahipun Lotorokan tuan rumah yang keempat bagian dangdut Pak Yudi Irawan Pamatan. Yun didampingi Cak Busar Pamatan, Pak Juana Pamatan, Pak Holipa Pamatan, Pak Wahono Putra Pamatan, didampingi para bintang tamu bagian dangdut datang awal Cak Tirsin Suhri beserta nyonya pulang Abah Markuat yang mempunyai jalan tol jura tulis Bapak Kades Anto Sauri meninju pulang Cak Sunarto Mahrus Tongas Sumarto Mahrus Tongas Abdurrahim Barhan Tempelor oleh Pramugari Sukoyogi Satiman Tadek Boden Gebele
Cak Selamat Dirun Kedaung. Cak Nali Ojek Grebeng. Eko Rama Panditan. Ayo dangdut. Toko Putra Mundur. Dasa campur wande jong. Sabar Suha Blukon. Cak Sutris Kadi Pelososari. Abbas Saryadi Toko Terop mulai zaman Nippon tahun 42. Row Gempol monggo. Yakin Toheri Sumber Betung. Cak Samhadi Popo Murlecen. Mistu Misja Murlecen. Cak Jono Murlecen. Cak Misnaji Sepokembol. Cak Waris Randu Agung. Ini calon Sabtu Wage yang akan datang beda tempat Umbul. Cak Latif Umbul. Abah Rohman. Abah Rohman, Abdul Rohman atau Sumber Wetan. Cak Bujiri Triwung. Monggo. Tore ya tore pun saya panggil. Dangdut tak usah pakai sampur. Nah, yuk dilanjut. Umi. Kakoda Kang Mas Komande Besa Dek jaga Kaseka Cak Bujiri Triwung ayo. Dek Cak Tukro Arisha ayo. Kasekar Pote Cak Toko Mundur. Toko Putra. Cak Waris calon Sabtu Wage pindah tempat di Umbul. Sabtu Wage yang akan datang. Sorolopa mula pun tak bisa saya. Cak Tari Faisha ayo. Moneng calon burung. Kajebe tiga pon mate. Kajebe tiga ampun mate. Setelah ini siap-siap bir 6BL persiapan. Ayo nunggu penumpang Iya. Monggo Saryati Kanjeng Doso. Toko terep Danipun zaman Jepang Belanda. Toko Terop mulai zaman Nippon. Open lah. Halo. Vokal setong ajong angka sakone jong. Ampun kapra mangkuring mature ngarap sape sareng pele tetangga sareng pele tetangga mon sape nakak busiri bagus pangabesna bagus pangabesna nanging dunya
pada pentingenang nyarat treta olate sabe selanceng ala keselanceng cedak hanga sarata abunto noce serta abunto noceng paburuna arapa pemburu nega santa nyap-cap angin santanya angin kapal nyabeng ampun langalai ampun langalai ampun kaprang mongku ring matura mongku ring matura ngerap sape sareng peletak tangke sareng peletak tangke pun sapena bekus pengabesna bekus pengabesna nang tunyang pada pentingena nyarat treta olah desa peselanceng ala keselanceng cedak honga sarata abunto noce serta abunto noceng paburuna apa pemburu nega santa nyap-cap angin arwah sampe nega kusiri bung lawok kan kapal nyabeng ampun langalai ampun kaprang mongku ring matura mongku ring matura ngerap sape sareng peletak tangke matur nuwun kula aturake dhateng Bapak Yudirawan pamatan sebagai tuan rumah yang keempat Cak Pusar Pak Jowana beserta Pak Ulibang Cak Wahono Putra Cak Tuku Mundur Tuku Putra Tari Faisa Cak Waris Randu Agung Bina Tempat Umbul Sabtu Wage yang akan datang beserta kawan-kawan yang telah sudah tampil di panggung pagelaran. Jai Bongan selesaiipun keluturakan tuan rumah yang kelima. Terakhir Cak Santianto Sangano Bina Tempat Pamatan. Cak Santianto nyuwun didampingi Cak Temo Suwito Sanganom Julianto Madu Sanganom Kampung Rofik Sanganom Cak Sin Colok Sanganom Karti Karsiami Sanganom Cak Mursyid Dapin Sanganom Cak Umi Sunaji Lumbang Purwolinggo Arya Jong Cak Iqbal Putra Sanganom Sudi Sopir Lumbang
Jak Bayan Lumbang Sartilam Kemiri. Ini yang diminta oleh Cak Asan Tianto. Sekalian Pak Kampung Amin Pamatan. Cak Bambang Keduung diminta oleh Cak Santianto. Cak Matnaling Gale. Kilura Dimas Balitono. Daerah Kecamatan Tosari, daerah Tengger. Cak Marsudi Pulau Kandang. Calon yang leleng. Cak Tari Baisa. Julianto Matu campurnya mana? Hari berdela. Cak Suwianto Keduung. Cak Suwianto. Ayo. Iku campur Pak Winle. Sutradela Bulu Kandang diminta oleh Cak Asantianto. Wis cukup. Ayo Sutradela. Jodoh mas mesti ketemu senajan saiki kowe wis lunga 3 taun sing tak goleki nanging saiki ana ing ngendi aku bingung mas setengah mati apa saiki kowe wis lali nanging aku sabar ngenteni aku ora bakal lali janji aku pengen ketemu mas tak gawe tambah kangen aku so
donya angayu ketelo-telo. Atur sinarut penghormatan Cak Santianto Tuan Rumah yang kelima didampingi Kampung Rofik Cak Sincolok, Pak Windoko Kampung Amin, Umi Sunaji Cak Sulinto Madu, beserta Kampung Kartono Temo Suwito, Haba Suendra Rus, kelompok calon Rebu Legi di bulan Sapar, hiburan Amanda, sambutan siang malam beserta kawan-kawan. Sampur nyebongan jalajengipun kula aturaken para bintang tamu datang awal Cak Selamet Sumber Wetan. Hajatnya besok pagi. Pindah tempat pocakin lor di grup Patas Jatim 1 di rumahnya Bung Hendra. Bir meletus Tarhem dan Asmati jam 4 subuh. Saringan Cak Sairi Keracak Raka, Sunartiwati Tegalendu, Cak Asan Bekoh Kelaka calon Selocok Kliwon di bulan Mulut. Kumpul di rumahnya Bapak Suti DPR Tayub. Hiburannya Cak Wulan Arifin Panditan, Cak Masjah Pak Har Panditan, Masjah Pak Nur Panditan, Pak Tinarto Panditan, Sugiono Jagung Lumbang, Cak Aswilmi Bades, Cak Suheni Panditan, Samsul Arifin Bandaran, Cak Widodo Jeruk, Pak Kampung Sumo Renggene, Cak Sukre Ejek ya. Krojek Kongo Tul, Cak Ali Tiami sebagai Bol, Cak Sumanto Ululang Santren. Marilah Pak Kampung Sumo Renggene Bades mari bercampur kok. Pak Lin Junandar Berangga, Bapak Mili Sumberkari, Pak Mili Tersono, Pak Kampung Nurika Sumberkari pindah tempat Triwung Kidul Selagi di bulan Juro. Aryo Wulan Balamusi, Bahul Putra Jangur, Tandar Anam Pelosari, Satrula Meninju, Murajak Mulian Pamatan, Cak Marsono Keduung, Supat Jaya Keduung, Cak Hartono Sanganom, Pak Sunis Berangga, Widi Putra Bades, Tihali Sebalong, Pak Sulis Sunda Lampok,
Ismail sopir posang leres. Jumait Tersono. Sugeng Turis Boto. Wilah. Ini dulu sementara. Monggo pun yang telah mendapat campur. Dilanjut Umi. Alarena cuma kekeranya senya sang raja nanangka sabenare bula mae kaposa se kaposa Abah Kaji Sugi Suci Sumber Kari. Ayo. Mancing ngomondung beitana kari sitongi penyangsa bila tedung kang mas rasa tak pernah orang setong sekaposa posang bapak rendah nasib Peptika Santianto Marasa Peres Bapak Yudi Rawan karesetong mai penyangsang le bila teh duka rasa sak nyaman deka setong eka posa kak paipir kak tulin eka posa Monggo pun yang dipanggil bintang tamu hadiah nomor 1, nomor 2. Coba geser ke timur Pak, geser ke timur ke barat. Waranggono ayo ngatur. Wis cukup 11 cc. Ketawa suaramu kelingan manis sing semu kang tansah ngerindu gawe seneng rasa hatiku lara sepine uripku ora indah tanpa sliramu kotak gerimis waya wengi saya nambahi kangen ning ati kaya ngene rasane kangen bojo dan gerimis waya
nang gambar kaya ngene rasane kangen pacar dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingser srengenge kene aku nunggu kowe tak SMS ra balesi wong tak telepon malah kepateni mangkal aku kepandok pipimu mesti tak cimel malah cimel lali janjine nyatane alasane sapa wong sing ora kelan kadang dandan kowe ora tekan janjane kowe nongani kagakku sajak nyupriyani hatiku sujana kowe kencan karo wanita liya. Atur cuman lo atur kedua cak selamat Jember Wetan beda tempat posangan lor besok pagi hajatnya kumpul di rumahnya Bung Hendra grup Batas Jatim 1 beserta Pak Kampung Sumor yang kene cak Syukur Ojek cak Ali Tiami dan Bapak Sumantong Bapak Lin Sunandar beserta Pak Kampung Nurike Sumber Kari beda tempat Triwung Kidul selagi di bulan Syuro Abah Haji Sugi Suci Jember Kari dan kawan-kawan yang telah sudah tampil di panggung pagelaran. Ayo Kang Sukoyogi Pramugari Junior. Coba geser ke barat, pentas panjang, Titin mundur, Penny mundur, nak sedang. Ayo geser ngulon nih. Nah, sip. Samsul ayam ke barat, Sukarji ngulon. Tarak bulan ngadara bintang metik sere kang mas oleh secantik tengah bulan sing kadung antara duda nampeka serase andi Sukoyogi ini lek. Kajula rasmi kajuturi keparana kajunanangka eka koros kang masuma eka kering lantarana mak dari tiga Gelap pinale mate potena mong sejala etale anak mong janjinakan ngajak maelan mong ekeneng emole enak tak galak ke sana nangka jelek pote mekaratot tak gerak gak salihan pesa betika coba mati
per sarung lek mak kabebenang nyalaknya jumpa belar pikir kerong mak karo benang lamun enyak rasa tak jelas terobule nampak onda ese tata demak labu mereng terobule kak senorok tiga karena ser adik na ore aku imale mak senyimpangan nyimpang lorong ya dek makam aku imah tiga setak posangan gayong layong tak nyaman nyata lanjut tak terong kak sing alak rakarang man sepote tantona potong lanjut tak terabul kang masih apesa jaba mate mesalah sedo teronale nompak agonda eset tater mak labu mereng cek terona bule noro atikang karena ser andik na ore nape ombak nape angin lamun angin pak kacok ganjol kadengan nape jejak pak markacong demak nape bening lamun jejak mada karoma Atur Jumadun kula terangkan watang Abah Markacong sing duwe beras kuning merangga beserta Cak Toh Hari Jipul Cak Suprat beserta Cak Norasin Cak Rohim Ranu Wurung ini calon Sabtu Wage yang akan datang bina tempat umbul calon mulolo Cak Salihan Tegalandu calon pada hari Senin Kliwon di bulan Separ akhir Cak Aryono Cak Sati Baksu beserta kawan-kawan yang telah sudah tampil di panggung pagelaran.